Poštovani gledatelji, dobar dan. Pred vama je četvrto izdanje Zlatne škatulje, emisije posvećene svima koji vole slušati o našim običajima, onima koje zanimaju priče iz prošlosti, priče koje će ih podsjetiti na djetinjstvo ili neku dragu uspomenu. Naša današnja sugovornica potvrdit će nam kroz razgovor neke od činjenica o kojima smo govorili u prošloj emisiji, a koje se tiču života i rada na salašu. Svi koji su rođeni i odrasli na selu znaju da je život većim dijelom protjecao u poslu. Nije se pitalo ili nešto teško ili lako raditi, a često se nije pravila razlika niti između muških i ženskih poslova. To jako dobro zna gospođa Vita Nimčević, rođena kao Vita Skenderović 1939. godine u Donjem Tavankutu. Naime, ona je od svoje 15. do 25. godine života obavljala gotovo sve poslove na zemlji, od oranja, pluženja, risa, voženja kuružne i tako dalje. Iako joj sigurno nije bilo lako, ona je i dan danas zahvalna svojim roditeljima što su je naučili raditi. Pa poslušajmo priču o životu gospođe Vite Nimčević, rođene Skenderović. Gospođo Nimčević, rođeni ste prije 77 godina u Donjem Tavankutu, gdje ste i živjeli do svoje 25. godine. Da. Odrasli ste u višečlanoj obitelji, imali ste još 2 brata i 1 sestru, a vi ste bili najmlađi. Pa je li to u vašem slučaju bila prednost ili mana biti najmlađi od sve djece? Pa pravo da kažem, možda i prednost, jer volili su me, pošto sam bila najmanja, najmlađa. Tako da, stvarno, a zdravo smo se slagali. Mi cijelo vrijeme i sa braćom i sa sestrom slagali smo se. Stvarno ne možem kazati, to nije bilo. Ja kao malo cura, malo sam volila prkosti šputi sestri, a braći nisam. Ja ne znam ili nisam smila, ili ne znam. A sestri sam malo volila, ali njoj to nije bilo ništa. Tako da, Bili ste puno mlađi od njih, je li? Mislim, dosta mlađi. Pa brat najstariji je 24. drugi 25. sestra 30. a ja sam 10. 12. 1939. Tako da svi su, 15, 16 i 9 godina stariji od mene. Puno su stariji. Tako da Vaš najstariji brat je želio da ga zovete bratac, iako to vama baš nije išlo, ali kažete nam zbog čega je u to vrijeme ta starija braća se nisu zvali imenom, nego kao bratac ili braca? Pa ne znam ja šta je to bilo, ja znam i moji stričevi, to je svi su imali, eto, jedan je bio Milinko, jedan Mizinko i šta ja znam, Bače i tako. Sad, moj otac je bio braca, pošto je moja tetka samo 2 godine starija od Grge. I ona braca i Grgo kao taki mali, kad je počeo divanit, on braca i ostao. Sad kad sam ja bila jedno 4-5 godina, a Grgo je imao rad da bude bratac. Ja sam to shvatila kao taka mala, da se on šali, jer ne znam ni ja. I nisam htjela, kad on mene stisne i kaže da mu kažem bratac. I onda kad me stisne, ne možem ništa da me stisne, pa bratac, ajde bratac, kad me pušti, a ja kako me noge nose, tako bižim od njeg i vičem Grgo. Dobro, to je ostalo, vidio je da nije uspjelo. Kad se on oženio, 52. godine, i mama kaže da kažemo snaš se, pošto je, eto, šta ja znam, i prvo sam tako zvala, jer Stipan se prije oženio, onda ne bude i ovo. I on će na mene, sad, ovo tuđe čeljade, može biti snašca, a ja nisam mogu biti bratac. Ljudi, onda sam shvatila da je stvarno imao rad da bude bratac, a onda već nisam mogla. Što kažu, prilomiti jezik da mu kažem bratac, baš sam, i bilo mi krivo, stvarno mi bilo krivo, zdravo sam volila tog najstarijeg brata, no sve, ali on je posebno. Je li to ima veze s tim što je on toliko bio stariji, pa onda tako treba zvati? Ne znam je li ima, to je onda tako bilo.
u to vrijeme, šta ja znam, sad nisam nije mlada, to je tako bilo da je to, a zašto ja pojma nemam, to ja ne bi znala kasnije. Mislim, Kako je izgledao vaš život na selu, koje ste poslove obavljali prvo kao manji, a poslije kao stariji? Pa mi smo tako učili su nas radi, stvarno sve. Nema tu, to je bilo od namirivanja svinje, krave, konje, očistit, smest dvorište i to se moralo raditi i onda je to ko ćeš ići. Ajde, kad sam bila manja, sigra se, ćeš zvat cure, jer obično su kod nas, to je bilo kod nas veliko dvorište tu u selu, već u progonu i tu se skupimo, šta je nas 5-6, onda to je žmure, vije i tako koji šta već dica, šta se, i onda tu malo se družimo, malo mama kaže šta ispeče, malo se počastimo i onda svak svoje kući. I onda kažem, to je obavezno, si morao prvo posle tog, onda namirit gusken, istirat na strniku i tako, to je, eto, napasit, namirit, to nam je bilo, to smo morali. A od koliko godina ste već to počeli, tako te poslove u kući? Pa, znaš šta, od mladosti, od škole još. To nije bilo da ti, uvijek sam, recimo, te guske si mogu čuvat kao dite. Nije to je bilo. I svinja, jer im treba nalit vode, jer to je bilo tako, da ti paziš na to da li oni imaju uvijek vode, da li imaju, šta ja znam, rane pred njima i tako. Mi smo tako odranjeni i ja ni ne želim, ja se nikad nisam bojala da ja neću moj živit kad sam naučila raditi. Pa toliko ću zaraditi da možem živjeti. I onda kad ste malo više odrasli, tu otprilike od vaše 15. godine, vaš posao je bio na zemlji. Moj posao je bio, ovako, sestra još nije očela, nisam još udala. Onda moj otac je, možda kasnije, više volio sa sestrom raditi u vinogradu, nego sa mnom bolje znala, iskreno da kaže, vinograd, a ja sam opet zdravo volila konje. Još taka mala i to, i češat, i kona, i tako malo i milovat po vratu i tako. I tako da sam ja od 15. do 25. godine radila s konjima. Orat, plužit, vozit žito, kuružnu, sve moguće, sve. To je za mene bilo, sve sam znala. I znam je da je do Peće od Grke i išla nam zemlja u Don Tavankuski, išli smo nas dvojera sina. Kaže on meni, ajde, on će diti, ja da bacam, dobro. I ali, sad koliko sam ja mogla dobaciti, kaže on, baci mi na glavu. Kako će ti baciti na glavu, ako di si ti, di sam ja, dobro je. On se zdravo boje žabe. I da je tam di god jedna žaba, ja žabu, pa gori. On dole, ja gori. Sad rako, baci di god hoćeš. Sad rako. I mislim, bilo je ti taki lipi. On tvoje kaže, šta si me privrala? Pa šta sam te privrala? Sad ti baci di god hoćeš. Kažem, sve jedno mi bilo. Ću ja diti, ću ja bacati, jer pa sad lakše je bilo diti svakako. Ali eto, on je kad kako. I kažem, bilo je ti taki stvarno lipi. Ali je li vam bilo teško, mislim, ipak za žensku osobu raditi na zemlji? Nije. Niste imali nikakav strah ni od čega? Ne. Nisam imala strah, ja ne znam. Ja kažem, ja tako, pogotovo kad dođe ovo da se ugari strnika, to su kuruzi veliki. Ja tamo ne bi smila otići bez konja. Naravno, to nema šanse. I onda imala sam tako, to ne ja, nego to je uvijek bilo onda ako se plug hoće zaglavi, s otim očisti što je na brzinu, gurneš to travu i šta se nakupi, ideš dalje, to je zato bilo. Ja sam uvijek kazala, dok je te batine, mislim, tako niko dobiješ snagu, to radiš i to ti je. Tako da, i kažem, ne znam, ja kažem, našeto se to, jer
s ovim jednorednim plugom samo jedno jutro možeš uzorat na dan. I to bome kad ti dosta se treba okrećati, a vola sam, zdravo sam vola. Tako da. I nikad niste imali nikakvu, da kažem, nezgodu ili nešto? Nikad, ništa. Ja sam to tako ajde, vola sam, pa sam znala i s njima i na 3 konja. Videla sam, desilo se nek put, pa izvuče, bude oplaz. Nema, okrenem i da to nije smije biti, da bude neobrađena zemlja. To je moralo biti sve u redu. Da se to uradi kako treba. I onda posle tog to je bilo paranje, par puti, 2-3 puta da se zemlja stegne. Jer kad je stegnuta, duže drži vlagu. Jer nikad nismo znali, tako smo naučili, ne znaš ti koliko će biti kiše. Kad je zemlja stegnuta, onda duže drži vlagu, recimo kad se posadi već šta. Tako da je to, bilo je to posla, ali eto. Koje ste poslove zimi obavljali kad niste imali posla na zemlji? Onda, pa uvijek je bilo je svinja, bilo je krava, uvijek se to se moralo namiriti. I onda mama, evo još i sad imam ove košulje ušlingovane, opšling, to onda eto natrukuje me i da ne bi sidila zabadavat, eto onda to šlingujem. Opšling drugo nisam, nego samo opšling. Tako da eto to je bilo i onda šta ja znam. Nije se pitalo, je li teško? Nije se pitalo. Nije se pitalo i nije ja sam se zdravo bojala kad grmi. I jedarit sam plužila kuruze i išla sam od dola kuće, vidim oblak od zapada, are grmi siva, are kod doću ja okrenem jedarit, iđem kući, ona mene stigne. Pa ne znam, nisam se imala kada bojat, sine, pa pukne. A plug mi bio đarski, stvarno sav od gušća. Nije bio onaj kovački, nego đarski. S jednom rukom držim plug, s drugom kojase, konja i kući. Sad šta mi da Bog. Viruj da o to doba se nisam ni voljela. Rekao, kad sad nije mi se ništa desilo, pa vajde neće. Spominjali ste, kad ste bili, ali manji, da je bilo tamo djece dosta kod vas u dvorištu. Koje su to sigre još koje ste se igrali, osim eto vi, žmurko? Pa pravo da ti kažem, imali smo ovo, ne ljuti se čoveče, domine i tako, eto, to je bilo zimi. To zimi, to posidamo lipo, to bi ostali, tako 6 stolica i onda to je, s otim se eto zabavila. To je bilo, eto, onda je to bilo. A napolju? A napolju, kažem, žmure, vije i tako, kodica, ali kad smo bili vam veći, onda to nije bilo isto tako kad smo bili manje, kad smo išli u školu i tako. Da, znači radilo se puno, ali ste se, vjerujem, suzdržavali od posla nedjeljom i na razne svece i blagdane. To kod nas uopšte nije bilo sveci i nedjeljom. Kod nas u Tavankutu zvono, u gornjem Tavankutu je bilo posvećeno od leda, ali subata da se ne radi i to je bilo poštivano. Sa kunjima. Eto onda su to, ali to je, mislim, to smo eto, ali sad eto tog nema više, sad eto. A koji su to blagdani i običaji koji se tako sjećate, kako ste ih proslavljali? Pa ovo kad je to mi zdravo ostalo u sećanju, kad je bilo 50 godina proslave crkve naše, to je stvarno bilo nas, pa ja ne znam, vajde nije bilo i 50 cura, imam slike u narodnoj nošnji. To je eto, to smo se zdravo zato spremili i bilo je zdravo lipo. Mislim, a onda je to bilo, kad je Spasovo, odnosno Tijelovo, uvijek je išla procesija i tu imam možda sliku koju, tako da onda to se uvijek išlo kod crkve. Pa kod nas u Keru je bilo u nedjelju, Tijelovska procesija. A na Tijelovo je bilo opet u Velikoj crkvi, oko Velike crkve. A kod vas
u obitelji, Božić, Uskrs, to je sve bilo, šta se jelo, mislim kako je to sve? To je obavezno bilo, to ja još i sad praseće ne idem, zbog šta ja znam, ne smijem da idem, ni mi ne odgovara mi, zbog bolesti, ali to je uvijek bilo za Božić, praseće, za Uskrs jagnje. A onda ovako, odrane se pileš, pilići i pileš, pa to je onda bilo u dvorištu. Pa, kad su kaki, kad malo manje, kad malo veći. Ali uglavnom bilo je. Uvijek je bilo, nismo bili gladni. Ja sad već ova Katica Kimetinca sad već bili smo stvarno, već ja to i zaboravila, a kaže, jer uvijek smo imali krava kad koliko i onda bilo i mlika i skorupa. A kaže što sam volila kad sam škata, moja mama bila kata, osiče kruva što ispeče pa namaže pavlakom, pa malo posoli ili po šećera, ja mislim ja bi to i zaboravila. To je spomenila, znači ostalo je u srcu. A joj, rekao, kad se, ja to već stvarno sam zaboravila. Mislim, eto tako, ima ti događaja, eto što smo tako lipo proveli sa komšima, ona je bila komšinca. Tako da. Evo, kada govorimo o običajima, sudjelovali ste u dokumentarnom filmu Rajka Ljubića, Svatovski narodni običaji Hrvata Bunjevaca u Subotičkom kraju. Pa evo, recite nam barem koje su to, po čemu se najviše razlikuju svatovi nekad i sad? Pa počem se razlikuju, potom se razlikuju što je to prije bilo odvojeno, a sad se to zajedno u ovih salama. To je prije bilo najviše tako po salašima, šatra se napravi i onda sa ženske posebno, a tako isto i muški, mislim, na salašu u šatri. I meni je to bilo lipo stvarno, onda kažem, kad dolazili su Đuvegija i društvo na ručak. Onda kad oni odu, onda dođu oblazači. Onda to je prvo bilo da mladoženju ostave, a sad poslije je to bilo kad dođu oblazače, da dođe i Đuvegija, onda izigra se tu 2 kola i uđe unutra i uđe snaša, oprosti se od njezde i šta ja znam, izljube se. I odu i onda je bilo, kažem, onda je bilo pođani u ponoći, tako, lipo je bilo. Za njom se obavezno nosila torta, opet drugarice, onda se nosila torta, najviše 2, i tako da, lipo je to bilo, to je onda uvijek bilo niko čekanje i ovako to zajedno sve sad je, tako da je to zajedno, pa lipo i sad, a lipo je bilo i onda. Možda još netko i sada, ako ima takve uvjete, pa onda možda, eto, isto pokušava što sličnije održati kao što je bilo nekad. Ne znam da ste bili u takvim svatovima ovdje u gradu, da... Pa sestrina ćerka, njezine 2 cure je tako bilo, tu je bilo na Pačirskom putu, sa live strane, to su izdavali tako, a to je stvarno, tu je sala, unutra nije bila šatra, stane tamo, šta ja znam, oko 100-110 gosti ili 20. I eto, oni su i Marinkovi, a i Ivicini, jedan zet i drugi su imali rad da bude odvojeno. I bilo je lipo, lipo je to stvarno. Jako, ovi Kuljundžićani, to je bilo toliko mladi, a i ovi isto Tumbasovi, pa to se veseli, to je lipo, stvarno. Onda dođu u oblazače, pa neće da iđu, pa onda ako umije bio Željko Kuljundžić, jasne. Onda brata, ajde već, ne znam ni kako se zove stvarno, sad nemoj me držati za riječ. I moramo ići, kaže, moramo ići na vinčanje. I kaže, lipo je to bilo, stvarno. Vi ste se udali sa 25 godina i onda ste se preselili ovdje u grad, pa kako vam je bilo
doći tu u grad? Jeste osjećali neku nostalgiju, je li vam bilo teško ili je bilo lakše? Iako ste i ovdje kada ste došli, nisu vam bili poslovi, ništa vam nije bilo strano, niste prezali ni od kakvog posla. Kako vam je bilo? Nisam prezala, ali puno mi falilo. Puno mi falilo moje, kako da kažem, Vaš život moj život na selu? na selu. Jako sam to volila i to mi puno falilo. A sad, ovdje sam se prilagodila ovako sad onda kako je bilo, ali uglavnom, prošlo je sve. Radit se mora, bez rada nema, to je eto dobro što sam naučila, što smo tako odranjeni, radit moraš i to nema. Onda ste između ostalog, tu kad ste bili u gradu, recimo šili ste džempere i to 17 godina. Da, to i 17 godina sam šila te džempere. Onda eto između tog išla sam 15 mjeseci sam bila u Nemačkoj. Sad kad sam došla, tu smo bili sa svekrom i svekrovom, ne možeš tu biti, ne znam dokle. I onda sam vidjela da to neće moći tako, da tu treba se skućiti. I onda sam išla u Nemačku za 15 mjeseci, mislim kolika je to razlika. I onda sam došla i onda smo kupili kuću iza gradske bolnice. Za 15 mjeseci ste zaradili za kuću. Onda je tako bilo. Onda kad je muž umro 61. Onda opet je došla tako niko do tog, nisam još imala penziju, onda sam išla 3 godine na more u Poreč, 3 godine po 6 mjeseci, tako kad sam 2 godine bila, onda ovu drugu godinu, dok 3. put nisam odšla, dobivala sam platu. Zato što si bio godinu dana. Ali uvijek sam izdržala po pogodne, po 6 mjeseci. I tamo sam bila domaćica personalnog doma. Tako da stvari baš mi nije bilo teško. Prvi put mi je bilo teško ostaviti kuću kod da će kuću kogod odnijeti, ali eto, tako je bilo. Sestrina ćerka se udala i baš 60. Ja ću ići, ne, 60. 60 koje? 60 koje, da. Druge, 62. da, sam ja odšla na more, ona je uzela stan, uzeli su stan u gradu. Kažem, rekao, nemojte vi uzimati stan, vi ću idete kod moje kuće. Mi kuća neće biti prazna, tako da su oni tamo bili 1 sezonu, oni su uzeli plac u Maloj Bosni, tako da su to lito sagradili malu kuću i kad sam se ja vratila, oni su tamo odšli. Tako da, onda druge godine, onda imala sam ja povedljive komšije, pa mi sam dala ključ, još mama mi kaže, kako smiješ tako dati ključ? Rekao, jako mi sam dala, ja sam to sigurno u nje, onda, a ja sam onda već, ja sam imala zamrzivač, a nisu, onda uvijek je kogo dolazio, znaš. Tako je, eto, temu ovo treba te dođe i stvarno zdravo sam dobre komšije imala, šta ja znam, volila sam, nisam se volila ni s kim zamiriti. Naradili ste se i danas ste, da kažem, u zasluženoj mirovini, ali imate svakodnevnu slatku obavezu, da je tako nazovem, pa, odnosno, a to je održavanje male kapele u bolnici. Sad opet tu malu kapelu već evo 17 godina održavam, stvarno mi to jedno zadovoljstvo. Ujutro odim otvorit, uveče, pridveče zatvorit, a uvijek treba ispremiti. Sad u nedjelju nam bila Radio Marija, da snime i šta ja znam i moraš, kažem, a i svake nedjelje da moraš spremiti, jer paukovi rade svoje, to se zavuku, i moraš skupiti malo prašinu i sve. Stvarno zdravo volim i zdravo mi je zadovoljstvo. Vi to otključate, onda je taj jedan dio ili što je Ovaj otključano prvi dio, cijeli tu dan? sad ima ovako, recimo, ovaj prvi dio, to je otvoreno, onda ima
to ne otvara, to je zaključano, jer bilo bi stolica po svom dvorištu. Ne, tu ne može, to nije. A prvi deo, onda tu je sa lijeve strane Sveti Antun, ovde su orman u zidu, što je, tamo je ovo naše što treba već za svećenika i to, tako već, da ne, to je tamo pod ključom. Danas kada odete u Tavankut, kakvi vas osjećaji obuzmu i koliko se vaše to rodno mjesto razlikuje sada u odnosu na ta vremena? Znaš šta, dok je brat bio živ, Grgo najstariji, često sam išla, jer kad je moja mama je živjela 91 godinu, ja sam, neću kasti, ja sam bila slobodna, bila sam sama, sestra ima svoju obitelj, brat ima, Grgo je tamo, ja sam često išla i spremiti i oprati i sve. I tako da je to bilo nedeljno obavezno, možda i 2 puta. Kad je mama umrla, 1995. kaže Grgo, sad mame nema, malo me to onda malo se kaže, a ti dođi kao da su i mama živi, kad god hoćeš, vrata su ti otvorene. On je tamo živio u toj kući? Da, to je, bilo je 2 kuće. Mala i velika. Ali to više nije bilo to, jeli? Kad odete pa tako? Pa sad, znaš šta, di živiš, tamo se moraš prilagoditi. I tako sam i ja sad, tamo kod odem, onda sam gosta, ovde sam, u svoje kuće. A selo kao selo, kako je tada, kako je izgledalo, kako sad kad odete? Nije se možda puno promijenilo? Povećalo selo, jer tu je bio Šabić kraj, tu su bili, zato se zvao Šabić kraj, što je tu bilo salaša, svaki je na svojoj njivi napravio salaš, jer to je bilo lakše raditi. Nego sad iz sela iđu po 4-5 kilometara i više na njivu. To je bilo, ali eto sad je tako. Tako da su ti ljudi odlazili u selo. Tako da se selo povećalo sad. Centar. I centar, i najviše su očili od crkve pa prema groblju, tamo je baš i vamo, livo prema Gornjem Tavankutu. Tu je to. Mislim, pa sad, tako je to, neće niko da bude. Ali ovde je bilo 10 da i više salaša, jedno do drugog, je bilo ograda u gradu, ima gde je bilo ograda do ograde, ima gde nije. Ali to je bio šor, tako se zvao. Hvala vam, gospođo Nimčević, što ste podijelili s nama vaša sjećanja iz djetinjstva i što ste nas putem prisjećanja na prošlost vratili u ta, kako mnogi kažu, dobra stara vremena. Evo, ja vam želim prije svega puno zdravlja i da još puno i dugo budete zaduženi za bolničku malu kapelu. Ja sam kazala, dok god možem, ja ću udržavati. Jer to mi je sad posao. Ja u stanu sad, ja sam 4 godine kako sam ovde i to sam došla 2012. Snig je bio ako sićate, po metara. I ja stvarno rekao, ja ovo ne možem. I onda sam, a i uvijek na kući, uvijek ima posla. Uvijek se što god i onda mi već došlo i kad si sam, onda sve moraš. Mada sam ja to i prije, ali sad se već imam godina dosta i malo me teže pada to. I tako da sam smislila da to prodam i da kupim stan, jedan mali, za mene je to dosta. Tako je to. Zadovoljni ste? Zadovoljna sam i ja sam uvijek kazala, ako nisi zadovoljan u životu, da šta imaš, džabe ti. Najvažnije biti zadovoljan. A ja sam svojim zadovoljna. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Bila je ovo emisija u produkciji Udruge novinara Croinfo pod nazivom Zlatna škatulja, čiju reprizu možete pogledati u utorak u 9 sati i 30 minuta. Moja sugovornica bila je gospođa Vita Nimčević, rođena Skenderović, a moje ime je Ivana Petrekanić-Sić.
Zavirite s nama u Zlatnu škatulju i iduće nedelje u 10 sati. Ugodan dan!